Cerimònia de proclamació de les vencedores de la prova de pistola esportiva dones. Cérémonie des vainqueurs de l'épreuve de pistolet sport dames. Victory ceremony of the women's sport pistol event. Ceremonia de proclamación de las vencedoras de la modalidad pistola deportiva femenina. Els premis seran lliurats pel senyor Slobodan Filipovic, membre del Comitè Olímpic Internacional, acompanyat dels senyors Jesús Elizondo i Fritz Schattleiner, delegats tècnics de la Unió Internacional de Tir. Les médailles seront remises par M. Slobodan Filipovic, membre du Comité international olympique, accompagné de messieurs Jesús Elizondo et Fritz Schattleiner, délégués techniques de l'Union internationale de tir. The medals will be presented by Mr. Slobodan Filipovic, member of the International Olympic Committee, accompanied by Mr. Jesús Elizondo and by Mr. Fritz Schattleiner, technical delegates of the International Shooting Union. Las medallas serán entregadas por el señor Slobodan Filipovic, miembro del Comité Olímpico Internacional, acompañado de los señores Jesús Elizondo y Fritz Schattleiner, delegados técnicos de la Unión Internacional de Tiro. Campiona olímpica i medalla d'or representant a Rússia. Championne olympique et médaille d'or représentant la Russie. Olympic champion and gold medalist representing Russia. Campeona olímpica y medalla de oro representando a Rusia, Lovinenko. Segona i medalla d'argent representant a la República Popular de la Xina. Deuxième et médaille d'argent représentant la République populaire de Chine. Second and silver medalist representing the People's Republic of China. Segunda y medalla de plata representando a la República Popular de la China, Li Duiyong.
Tercera i medalla de bronze representant a Mongòlia. Troisième et médaille de bronze représentant la Mongolie. Third and bronze medalist representing Mongolia. Tercera y medalla de bronce representando a Mongolia, Mun Bayar. I ara escoltarem l'himne nacional de Rússia. Nous allons maintenant écouter l'hymne national de la Russie. We shall now listen to the national anthem of Russia. A continuación escucharemos el himno nacional de Rusia.